Hai manaze e-betting chua iawang riame namaigo Zeme News Ma Nsa ge klum delei. Namaigo Ma Nsa rai langbe asam ge COVID-19 case planen sindi bzigene ma ki hingbe restriction ga je school college jai educational institute ibrame jinai ji kreming yukna ke kumchang na jang kai kana dammai ge reopen ledai delei je sale tati be chaika ke asam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne asam ge night curfew kai be jai COVID-19 pe bam sang ni ge restriction kai bre me jai COVID-19 test be airport mi ge jai railway station ge jai makda adab ge ay COVID-19 mi ki hingbe restriction kai bre me luto kam na le je sale jai asam ge ji kreming ye kumchang na jang kai kana ke dammai ge gyms mi pum sakat le be bam jai yoga center jai shopping mall ma ka chai be bam jai magda bre me gathering bam be jai chai ki re me COVID-19 plan asam gen sindi bzigene ma ki hingbe ga je plan let kai dai delay je sali jai assam Dima South district ke 4th national trade fair ka chebe Dima South district BJP president den painong tausen ne je krem dai kna ke kumchang na jang ka kana mai ge Haflong municipality ground lal field ta ge 4th national trade fair pane inaugurate tu gai delay jai ai je 4th national trade fair je kana ka jing ke kumchang na jang kai kana ria let ku le je sali ai po hachai ki let kai bige state ka cham bgane kro te wang je zobe all India country gu state sang na gu kro ai ge ngau gulei je sa na iron mak je Dima South district ke kro ngau mak pa le na ai ge chai ki pani let kai ge ngau kam gulei je sa kro ki je pai ni jai kro mi te lung rabe kro me pe mi se kla la je discount ge na ngau gulei je sa chai nei mi le na ji kana ge jing ke kum chang na jang kai kana lung ge chai dui le jarang le India ram gena state ka cham gena aisa kro te wang je zo za Dima South district ke kro ngoma pra ma ai ge ngau gule je sale jai Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne je kreming yokna ke kumchang na jang kai kana dammai ge Lakipur medical college se pane inaugurate tu gaidle jai ai medical college se MBBS jai commence ma hangle je sale chi inauguration tebge Assam health minister Kesab Mahanta jai Lakhimpur go MP Pradhan Barua jai local MLA Manabdeka jai MLA of Dakuwa Kona Neba Kumar sangme bawangai delei je sale Lakhimpur medical college inauguration tebge Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saje Assam ge district headquarter pe bam sangne ge medical college agum ja kan jobe let kai dai gulei je sale jai irun ma je Assam ge 24000 kilo bam ge doctor me hangna kai ra hang jang hadai te sen me je langpet kai gulei je sale Assam ge 24 district bam ge klon sangne ge doctor me hangna kai ra hang doctor me chang hadai te sen me je kum krebing ye nai kum kai longge langpet kai gulei je sale jai chi Lakhimpur medical college kat lebge rangkang planet je teti 500 crore hai ming ye teti delei ja chole jai wang dai rabe Manipur legislative assembly election ge jing kai ket kana ke kum chang na jang kai kana mai ge India me go pe pe Congress leader Rahul Gandhi haji kana na hange Manipur ge campaign te je pe sui te me je empau ro ga ra hange wang ke gulei je sale jai injnai ji kreming yukna ke kumchang na jang kai kana mai ge Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vedra ne Manipur Assembly election campaign bam ge sa Manipur Legislative Assembly election kumchang na jang kai kana bam ge Congress mene majority plan ke ki ja diwang dina Manipur ge klaxia me middle class ani gum me hange jai Manipur ge cham be ta ibr me jai development ki je te wangai gulei je sale jai chuna Manipur ge BJP ne sab ge papi gai peta ke klaxia me jai middle class ani gum hange tak te gai be ma dengau family japan rangale jai Manipur Legislative Assembly election bam rab ge 2 page bam gulei raibe page February jing kai set kana ke mai ge bam gulei jai pakana be page je kjing ke ji kremnye mai ge bam gulei jai bot se rab mai je kjing ke ji kre mai ge sei gulei jai Naga Student Union Chennai NSUC mene nui sui ibe sam Nagaland chief minister ni Puro jai minister Tongpang Ojokom jai official and gov of Tamil Nadu CM MK Stalin azang mze Chennai Tamil Nadu ge Nagaland go guest house tele rabe ki tele rabe pheugai be bijigen pnui sui be sam paugai dele jai pnui ne sa ja apo behta te churab ja close te chulo ja close loide ra hange hagui le je sali
za iron na ma za ai po be ki te chu rap za Nagaland ma hange I le za pani na rang le a che za Nagaland state ke na chau gu ma hre ki te ra hange Vellore Medical College ke wang ke me la me chi me du ai Nagaland guest house ke saul bui le za iron na mag za student me za migrant worker ta te ra hange wang ke za puni bam ga ra bam ga za ba me chi me du wang za bam ra hange ai po be te pet ra hange puni na pegai be za puni sui isang le za puni na Twitter ge ro gai dele zai Ministry of Health and Family Welfare mane marasam po gai be chai sui za India ram ge plan te za injamai kon ta kang kaim dai long ge ne chang kai sna za hai ma dai za hang skui mi za COVID-19 positive case test te pedale za sale zai plan India ram ge injamai kon ta kang kaim dai long ge ne COVID-19 hararet ke na I dai di me chang re set kana za hai te za hang kre sna me I dai di dele zai plan te za chai di me hai chum za dai sna me chai di dele zai chuna India ram ge COVID-19 hararet ke na ra jaba me lak ma dai za chang kai ke chum za hai ke za hang kai sna me ra za lam le Ministry of Health and Family Welfare me namar sampo gai be chai sui za rang gai dele namai gu Zeme News Ma Nsa igena loi gai dele ningnui na pegai za nking gai be bzi gena to dele Kangia za ipo channel share like jai subscribe te galo za ningni luwang chang ma ba jai se chang lak pa bam jai na comment te galo hai mana za klum dele